Gaputong ken ka, di mo nimbilang ikaw sinaktan. Kawan pacek akar karim, kinaulbudamin nasang ikalagsa. Cek akar karim, kinaul budamin nasang italasarita amanang amindita. Awan pacek akar karim, kinaul budamin nasang italagsalita amanang amindita. Awan pacek akar karim, kinaul budamin nasang italagsalita amanang amindita. Awan pacek akar karim, kinaul budamin nasang italagsalita amanang amindita. Dinteng maneni ti sargam ururaye ti sasangpet mo, kaanong nga ta ubiyak ko mailiw akong bara niyaget mo. Nadagsin nak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka abay titawa bare
ko. Agureya biyak ko, agureya kisah sangpit mo. Maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. Manen iti sardam ururayek di sasangpet mo. Gaanong nga ta ubiyak ko, mailiw akong bara niyagek mo. Nadagsen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agureya biyak ko, agureya kisah sangpit mo. Maladingitan unay tuy puso, gapot kaawan mo sibay ko. Agureya biyak ko, agureya kisah sangpit mo. Maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. Agureya biyak ko, agureya kisah sangpit mo. Maladingitan unay tuy puso, gapot kaawan mo't sibay ko. Agureya biyak ko, agureya kisah sangpit mo. Maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. Maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. HBO Records and Oyoboy Production. Abay nga ita ka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itan taadan at tagigwa to'y puso. Naburureya kumano amo atungteng ka. Sika kumat kain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Tumteng tu ipanoen, baka sikan tunad lain. Ipudno para kanyak ay anyan na nagdag
sa pilpilite alukatan, tuy puso ka nakaseran, kaya't ku amaamuan apay namin na itatalang. Tuy puso agsagsagaba, tiriga gapuken ka, sindut pudno para kaniya kisukadi wen musika, nagururayak kuma no amot adung tengka, sika kumat kain nangaw ken kakinkin na tawa. Dumteng tu ipanawen makasikan tu naglaeng, ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa, pilpilitek alukatan, tuy puso ka nakaseran, kaya't ku amaamuan apay namin na itatalang. This is HBO Records Original. Abay nga itakalang adin teng dito'y biyaku, itantaaddan ang tagikwa tuy puso, nagururayak tuma no amok adung tengka, sika kumat kain nangaw ken kakinkin na tawa. Dumteng tu ipanawen makasikan tu laeng, ipudno para kanyak ay anyan na naglasa, pilpilite alukatan, tuy puso ka nakaseran, kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang. Dumteng tu ipanawen makasikan tu naglaeng, ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa, pilpilite alukatan, tuy puso ka nakaseran, kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang. Kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang. HBO Records and Oyoboy Production. Oras na asyak ta'y umadayo, litli ka ayat tabulod ko, rebeng na laeng nga inak biruken, ta'y mabukudak kaniya na ikeden, nupay na saen ngem daytoy tirumbeng, amok adakes inta ar-aramiden, jak
jak maituret pay nga inak buyaen palagluana gapu kaniyak laen jak maitur no sa empty la kamek to gapu la kenayat binulod ko aklune nagbalinag ka naruko nagpaadipet di saan ko apuko palubusan kan na isutay subliana puso kenrik nam isut adaan karbengan awan titengel ko anang ikot ken ka no dilatoy ayat na inaktin parik na jak maitur no sa empty la kamik to gapula kenayat ang pinulot ko aklune nagbalinag ka naruko nagpaadipet di saan ko apuko Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amo adakes inta aramiden jak maituret pay nga inak buyaen panagluana gapu kaniyak laen jak maitur no sa empty la kamek to gapula kenayat ang binulot ko aklune nagbalinag ka naruko nagpaadipet di saan ko apuko jak maitur no sa empty la kamek to gapula kenayat ang binulot ko aklune nagbalinag ka naruko nagpaadipet di saan ko apuko Daytoyen tiin na kinararapaan napudno ngayatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetan saan nga isut lapeda sa ngalen taning ayan sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayatin
Ate Nisi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness. Ma'am Elaine. Ma'am Allen Claire. Tita Daisy. Sapay tadumting day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan kulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyakan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpateg ka tinapot mo si kalaeng biyakan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpateg ka tinapot mo ay ayaten ka ipatpateg ka tinapot mo ay ayaten ka ipatpateg ka tinapot mo. Di lagip mujak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuy riknak wen sikat tidamong nga ayat ingganat mauyos to'y biyag nagbalin ka na paset
samusang uut na kinsanaan ika in palak ang gako inagubsang langit-langiten linapsid naman tapusong sikan ko pailat patpatek ko imbilang ka
saludsud man ken ka, damag ko asyak tay kaguram, ngimjag amot pangigapuanan. Di na kadin ay ayaten, wenno addan sa balin, anangita klinam itarik na, di nagkadunay pasaktan. At kadit karbengan manglapet kita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulad di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinagkat kumapagpagitaan, ragsakyu akasam itan, tamasugat to'y kaungga. Din ay ayaten, wenno addan sa balin, anangita klinam itarik na, pinagkapunay masaktan. At kadi karbengak manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulad di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinagkat kumapagpakitan, ragsakyu akasam itan, tamasugat Tuwing kaungga. kaungga, Ragsakyu akasam itan, tamasugat tuwing kaungga.
Saan gayam analaglaga nga iwag nit ka to'y isip ko kaputan na pateka takas kanina nga adda naglabas ta taang bubiyag ko nga ipat pateka nipnupod no nga awan ako ni tapusom ket ni ayat lipat ako nipnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo. Diyak ka mo, nung may turet ko pa'y biyak ko ta sinugat mo, tinaunig, puso ken na kem ko huwag ko nang di ka kaya makita tanaut-ut sugat to'y puso kain parik na saan gayam analaglaga nga iwag nit ka to'y isip ko kaputan na pateka takas karina nga adda naglabas ta taang mupiyag ko nga ipat pateka nimnupod no nga awan ako ni tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo nimnupod no nga awan ako ni tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo. Apay payla syakti pinay payan in parupa mawan kay mo dingaken ka uray pamarang laeng asyak tibat patkem apay akastoy ti kalak ama abay ngawit ko tirigan abay anaul pitni kasa kasat ko anak kaya pinadas ko amin akabayla pinadas ko ti agbalin
ibker tapno ni ayata di maraka. Nadas ko in sakripisyo to'y biyak ko, awan pinanunod ko, no di si kalain na ipagpatek ko.
mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat ti marik-rik naksaan mauma, amang buy-buya ladawang o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y rignak, tsak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsa nagpaidugma agyaman na panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsa ken kinaong biti darikmat kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan tsak mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat di marik-rik naksaan mauma, amang buy-buya ladawang o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y rignak, tsak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsa nagpaiduma agyamanat panangawat mo kaniya. Awan makaarta ka kinaragsa ken kinaong biti darikmat kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan ayan agkakasamit karin-karin nagbalin asaksi kapuken ka rimaniyan aglawlaw ko sikat ng Ted Maris lubong ko, sikat ng Ted Maris lubong ko. Al-alyain na di napalabas, kaya't kun asika ket malipatak nupay sika ti umuna ngayat ken nakarik naak iti kinadamsak nu amum lakma sakbay anagdatan ka jakuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karkarip panawen itanim kan ken lagi panawenen sugat ket aglulit
tasabidong kan iti nagpalabas. Amom lakuma o biyaku sapay ang nagdating kadya kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tungpal kadagiti kat karim panawen itanim kan ken lagi mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen nukas bilang agsublikan tu kanya bikan awaten awanin panagayat ko bikan kaya't makita pa tasabidong kan iti nagpalabas panawen itanim kan ken lagi